lakini ya president tunasema ni 2 terms, si ndio? Si namna hiyo? Si namna hiyo? Acha sikia, unajua Gen Z iko hapa yote, naambia nyinyi marafiki wangu. Jioni, sikia, jioni saa ile umepiga raundi na mko naye hapa na unaona sasa kumekuwa kugumu. Unajua unaweza pigia pato unamwambia ni aje mwesh. Unajua ile kitu nilikuwa nayo imeisha na niko naye hapa na kurushia M-Pesa. Unaona ka kitu. Kwa hivyo tuongee kilugha yetu hivi, tupangane mahali kuna shida turekebishe, tusikuwe na bitterness. Tujijenge sisi wenyewe, tusikuwe na bitterness. Tujipange na maneno yetu itakuwa mbaya. Si namna hiyo? Tusikuwe na ubaya, kwa sababu hata tukisema si huyo ama ni huyo, hakuna mtu amejipanga hapa mwenye anakuja kutuambia hata anafanya nini. I hope hao wote wanasema wanataka hata hiyo 1 term wapatiwe wao wenyewe, wenye hawana term wako na plan ya vile wanataka kufanya. Hatutaogopa, sisi tutasema ukweli. Na mimi kwa sababu hii generation tunafikiana na tunaelewana, nitafikia kila mtu ambaye naweza, tuongee, tuelewane, tuweze kusaidiana, tusukume ile mahali tunaona maendeleo yetu itapatikana ya kusukuma nchi yetu. Kwa sababu vijana wanataka kazi. Tuulizane, vijana wakitoka hapa Chuka Technical watapata kazi namna gani? Lazima tuulizane hiyo swali na tujibu, ndio sasa tuweze kusonga mbele pamoja. Si namna hiyo? Hivyo ndio tutaweza kujengana, bro. Hatuwezi kujengana, hatuwezi jengana na chuki, na kuambia watu sasa mimi ni wapande hii, mimi si wapande hii. Wacha niwaambie, hii nchi yetu, this country of ours, the future of this country is, they say in English, we have not inherited our country from our forefathers. We have borrowed it from the future generation. Na mimi nawaeleza, sisi wenye tuko hapa ambao ni wachanga, hii nchi ni yetu.